Kubor nagaslem jong unongsan Hima. Emily ka Nongkrem constituency uba lambor Longïing hani kesngi harangkat ki Marbam ulalej sekitan madan rating badlajkor ban Pynpoi Marbam saki Longïing ki Hapoh ka containment area. Nakaliang uni unong mi khmat ulaong bahaus nem baladam ka klam covid khat khandai ka pher bat kam rajur than kumbalong menta. Hakini kisngi man kasngi nagispangut ki bet jingpang mat ke jingyap ki briuru kabon. Kani kabu jingge ya ki Longïing kamtam ki Longïing ki baduk lada don na pedeng jongki kebayo ya kani ka klam covid khat khandai. Shu laong ba kani ka sinjam gadai ka bawla beteng shaj haki wei pat ki jaka ki shnong ki bahap Hapoh ka constituency ka jongu bat hadin bawloi i ya kani ka jingge nakaliang jongu harangkat ke jinge trelang bat ki nongilam shnong ki seng samla ki seng longkmi bat ki asha ki agan wadi kalanang aiman sim yau bau niat chakmat ban yarap kamtam ya kitui bedon kam ya ke jingirap bat ki bayi kenduk jinghe ha kani ka klam covid. हम लोग का एमएलए है पालमपुर तो मेरे तरफ से आप लोग रोशन ये राशन देने आया Haning Hapoh lemar ba ngila matsuai gini ka first wave ka ba mansip slam ngila isya yung jinjar jong ki bubun ki Longïing ka ba siya contain sila ka Longïing nga ba ilo di kita gigay ka ba kimyo at ang banmi kimyo at ang ban kitijin ngan buno bantur si rinki kaya so baga tayo kakamram dyan nga bangan wan magkasyan magpunpoy ka Marbam mardi hagini ki Longïing ka siya contain ikong balong magkakasi katay ka ba nanya namta ki atligis lang hangni badariting Hapoh lekor Hapoh ka slim langgon ki yung ibang haban rung hani po badariting kini ka ka program ngan sanang ban continue na siya kasi banit sa sigui ki sinong gitaw kani ngalayat nadu bawan ka lockdown ngalayat siya kamat ban damikat bigipad ba nadu inislam balanid na yabang amsim na siyang tan ban kasyan ban yarap ban aibam ID bigipad ba ban punbyang nagigidon kamtam Hapoh kini ki community quarantine center wila ya chakma dito Hapoh but hangani ka second wave ka Longïing nga bandang yo ang sim susu namar ngili ya gajing tristom kabang ya combine lang bat ki boss nang ki seng long kami ki seng samla ki asha ki anganwadi tingi don ki jito lang ki ka amin sim nga yang bangan tur sakmat buat nada Hapoh along kumungito ni kading diba ngimtip kay Banjia tinray blay undar mengkat unsumar namta kani ribi jongi bangin bu hijing tuai baun pelat na kani gijinge diba kum gajek penrio kikindo kani Hapoh ti kani commission jonga ban yarap ban aiba mi kipat ba kiba siya siyang quarantine kandang beteng ngandang yai kat ka ba idang kam bat kam day tahang ni ngiladap ban ay siguro gisnong kalaya siya po Smith kalaya sige han Nongkrem kalaya siyang punay mud kalaya menta pro ko consultancy tikani ka initiative ka ba kasimhi naladi ba kimsimong ay ba mingi hanray naso ba ka kamram janga mga mi sikmat banyarap iki kumha ka Hapoh Pynpoi ya kajing kidbok ya baro ibangat hakani kajing stom ba kinlat no kuloy moble sumar unyarap ri uke kajet pero jungi kalong kabarit habang ipet ya kajing kiyo kikis manda klapoy katmoy spa kajing yap kalong bait daki Hapoh katsan sineng tingaso badpad ni Hapoh bangin haban nang gipapikir minhaban yada daladi yaladi banginum siyamsting kani ka penisya ka sign ka pamitanat kalanang hamsni umunta
banyak kini kesenam kepala ino. Yang ipay ka percentage. Macam senam hagi hindro benai kapoy tang nomor ahja san spa. Mentah hagi lai benai. Kajan poy hindro haja. Kegemut kini kesain kabam itanak. Kegunta ngakit bok. Baru ki bayadan hapoh kakar susi jonga kumju hagani ka cila ka jengi. Ba ki badan hapring jonga jing sistem kinyono iya ka jingkat.